I pozdrav svima, dobrodošli u moj video. Danas ću vam pokazati kako staviti tajmer na OBS, ali da vam se miči tajmer. Prvo idete u Google i izaberite account ili već nemate ostali akaunta. Idete ovdje, napišite ovo Subathon timer. I tu kad ste napisali i idete ovo prvo. Idete ovo. I idete copy URL. I to jeste trebate upaliti OBS. I kad ste upali OBS, idete ovo plus Borbes. Kako hoćete vi napišite, još napisat, na primjer, TIMR, timer. I idete OK. I ovo sve izbrisate i kliknite CTRL i V. Vama se kopira. Idete OK. I to sad sačekate i vama se pojavilo. I uđite u Google i idete start. I evo ga. Vama se miči tajmer, a ja ću ovo pauzirat. Ja sad sigurno znam da vi sad to znate, nema potrebno da vas 3 put učim, to znate. Ako zaboravite, pogledajte opet video. I čao!